Mule sial gati nasib duet maling Supriyanto ajak timpale Jepri alias ELW pas ngemaling di rumah toko proyek SPBU Banjargulingan Desa Darmesabe Abian Semal Badung. Kenahne sih maling HP, malah montorne ane kecag. Ulian kecag montorne makade polisi nangkap pelaku aja kedadue. Ne mare karma pale cice hadane. Kasih Humas Polres Badung Ibtu Ketut Sudane nerangang kejadiannya duga Sabtu 18 September sawetare jam 4 ngelemang. Pas entu korban ane Madan Iis Indrayana sedang beristirahat di TKP. Setonden istirahat, korban rencananya lakar ngecas HP. Pas entu pelaku aja kedadua beraksi ulian jalanan rukone sing mekancing. Dadene alua ngegati pelaku nyemak HP warna silver ane sedang mecas. Ye man HP, ye sapine nyemak motor parione ane tegakine pelaku. Marenge HP ne ilang, korban ane asalne uli Jepara Jawa Tengah antu langsung ngelapor ke Polsek Abian Semal. Hasil penyelidikan, tim Opsnal Reskrim Polsek Abian Semal nepukin motor Honda Vario pelaku. Ben beberapa jam ne, Jepri ane asalne uli Merauke Papua aja ELW ane uli Panjer dan Pasar Selatan entu lakar nyemak motorne. Nah, pas entu polisi ini langsung nyagrep pelaku. Pas interogasi ne, pelaku ane mulai spesialis maling bangunan proyek. Subeping telu taen ngemaling, cara dipanjer. Tim Bali Express ngelaporang.